Ban audio report. Tôi lại kia chẳng ăn được, tôi lại kia vào rồi. Ta thật tí vào khỏi. Cục pa cục lê trai cần ran. Vừa lòng tân rai dòng kia bà rồi. Lê trai cần ran. Misalnya tu di telan hagabor ya silent jombi. Lê trai cần ran. Ngis ngumu anak benta kani keblok di jungi kabala tray sitom bantai ya kani kayi hikai niam bigi kena parit kani kawai kani kamram kabala om ropo Benedict ropo Francis ropo John Paul ba bagawai ni kamram jogi kimi kikpa kalong ban ai pateng ya kajingai ai kikon kikti tidak kabatay kani kayi ngasam kini kimi kikpa jogi kani keblok di kila pendap ya kawai ke kamram ke bakrau pan ai pateng ya kata kejingai ke bamaki kila yo kila pendap ya kata kamram sakane ke por ikan bau ya Bishop Dominic Jalai balaklan ku berdo ya sister juni ku berdo ya ba balang di mereka balang kino guys kundian ya kino kita balang juga de kadom juni kadom blok di juni. Kublai Kumaria Kenang banda kila he Kinom klet ya kane kabalang basisya ko jusu latay halor mosyan. Tasa ko wero gidon pok bala ainam ha Bishop Dominic Jala. Kila jet bangas mo komen adu kata-kata ngan kunubur mari omuntan ngom hoy. Namar gade mo hata. Balai namar Bishop ini lalong no hikai. Ila hikai keleng ko patay ilai kai Batagri India, ilai kai wahwa labun kam ha kabalik ikai keleng-keleng, ikai kam ila syariah ini. Yalade labun kam na ikai lalai sakirleng gari putai, la ikai sa po Bangalore, ikai Delhi, la ikai po Oriental, ikai po Skredhat, nanta dadon hapo yengro, la ikai seminar, la ikai jingkren iki sister, la ikai jingkren iki brother, la ikai jingkren bar khoi. Tegemut idon syak bermusim kajian terang. Bat kumba om ya kade ke school hikai ni amro namar nyo I babon ki school Catholic jungi ndon por shuban hikai kon yam kamde ya bakin tre ke diman jungi syllabus ki syllabus ki babenta kila diman ha bangin pendat ki kos repair hadu bindan te kami kani na kajing ai jinggut jung Bishop bagi de bandan kede hikai school yaman gasni ulai te nado kata por kelas dan habro goe crisis kedon bok pahanne akiro asdan te ngapen kut kita kijung ong jong po Benedict kita lightly kijing ma consumerism relativism atheism kumadi consumerism consumerism kadai kani subo betang ngadon ke kali ke bawah mau ke batang biang tangiat ngadon sunong tunong wandi wong kali jung kila duna teh kamera kondon ne sensor don ini tayar kimle shu kini ki dan kita dan dai yu ki tube ini la dai ki tubeless Muta di lengkap selalu wil. Kali juga kepada bahan long sedang. Henry lawan wong tu beri pan ngalangin. Tamah kam long syad kali juga nanti no. Nganti no dak ba. Temai. Tekepemut ba jing sang empat lengkap. Henry lapan sneu yang ngah. Ba lengkap. Tendang ayo tu kowe. Kiwan sa kiwe jinong di wong. Ne kali jung ki kabyang hi tambah mi sakane ko temai tu ki. Kene laton sa kamera. Muta kini bisa kelas ru hilalang ban. Penki muta hilalang balik untuk. Kali juga orang bah, oh kamu lah tu, ngadino kan ina, ngadino kan ina. Dalam tiap kata kami simi. Kadai kata bagi kod ke age consumerism. Kamu bah, lapulong yung beri balong don jinghun, lano. Berkata kaya ram sekecil mah. Kata don kibria bagapor bagi ruspa, mau apa sor, kiri bakun ruspa. Tiap jai nak koi, ngapa pak? Kalau ada maru ada kong beri parlong juga. Lain siapa polis pejar tiap jai barang nak koi, ada tenat. Bread no, bread no, langsung tiap bread no. Malay, namar kata bagi kod ke age of consumerism. Tapi ke baca hantar, kamu ni pendolo di keju soses kibaran marian, ni telu doyong, ni telu makan, ni telu mat, ngap pendap. Tapi sah di pan sediman. Teu po Benedict wong, kene koi kejingma. Kadang ni usiar, ba lapen sengau ni ngamong, kumong belai air kat ke bagi dongkam.
teng ngidon kam ki bom dai ki jing don kam sini lapan sel bang ngidon kam hre jing sang ngim don kam kata gowe kabar pat relativism kabut kam lelai kano kaniam gajo dalam bentuk yang kam don jing ther mo kam don jing ther kabut kam don kata absolute truth nane kata gajing ong gabagane gade tangane gade ba phasha ba pesha kebong lagi por hendai mo orang Kristen Katolik ba pesha bagi beri jing hendai ki ne kata kon mereka parang ni percaya para beri itu mo ni ang betul along betul kita kimi no itu kijing senyum mo kadang orang kita lewat try ka pertubuhan ko kada roban majam tengah tuan bidre sete dengan orang tentang pramati ngam keren kijing hisyatan ni kemudian barang Kristen Katolik jini kabalang na basisya kemudian relatif Muslim kemudian orang ketur relatif Muslim oke barang Katolik rupiah ketur ide gibril babha de dia de prabril de mo bagi kaniam tenang la de prabril bapa menila dia de kadai andai ide masuk thu kamdan suka ta relatif Muslim baro kilong ke johi andai kaniam Katolik ni kilong tu ni ka jikai babha kimi pa ji babha batung ta tan mo kita kebakat lai balai pat kadai kata atheism kemudian kejimpong net belai shu mo kejimpong net belai ilai sipo agine ki East European countries ngalai sipo Hungary sipo Austria sipo Czech Republic lai ibrio barang selagi di Katolik hadian bona ki kilong atheist tengah kali kami iu balai kilong atheist namar kata jo komunisme mo juga kanya ki komunis ki pendulo di giji kanya berkoi kunen tata kada makre sangane banapo Russia hakipor rang sensari komunis ji kanya mumdan ji kai spang ulai mumdan ji kai spang balang mumdan tigi bakat karta jenga ki kelab bongen blaisu balai ki kelab bongen blai umdai naga fall juki umdai naga daw juki bapli ki khlamiyo ji kai balai ki khlamiyo ji kai balai ki khlamiyo ji kai namar kawan sensar komunis abawan sensar komunis kan yang mane set photogi father set photogi sister ikna kimyo ji kai niam teda kira he isu im khlem blai bagi ai kebaca dalam im khlem blai kai kebaca kemudian dagendo jike kidi kiat pala dadam da stress kidi kiat pala hadin kidi drugs pala bara bakadu ido jingkermen kisdin pasti ladi habom don ke jingai blai mo te po benedict onge kata to po John Paul rusul tho bai kata padai ta kata ha ko por bo long po ka wei nei kamran ko ban kong bo po John Paul le kalong banseng ka solidarity party ko polan dan terkelami komunis balai namar kisno tho sha kida lada don komunis omdon jingi kainiam balada don jingi kai namdon jingi kainiam ki khon kim ngai blai balada ki khon kim ngai blai da kira he ni kisem jingi kim nang su chalo ban phai do jingkermen umnam su chalo ban duai umnam su chalo ban phai do jingkermen sden phasi lade tina takadaw ba po Benedict po John Paul wang ide berpendoy komunisme ide pendoy kini atheism kum nangin pendoy ki daga badon ini skuli kainya te mentagas ni komen ko para na kemen ado kata-kata bamapi ka blok di kelas dang ni ne kayeng daga jingmu ko babha ban ai keji kai ko niam skul niam ya kini ki kon ti jupi kelap lihat eko wei ka kamram ka bakraw markis ti John Paul sa family responsosio ko wei ni kamram ki kimi ki pa tolong ban ai pateng ya kejingai ki kon ti tena lor kila ai berkisma iki kila penbuat sa kanega yung skul matikanya kila pendat eko wei ka kamram ka bakraw tena kalian junga komen ado kata-kata bagi la don kanega skul kila ai nam ro hai bishop Dominic Jalai belum wei ni hikai ba prislo ni kanega jingikai niam ingin duai, ingin scan di marketing, ba bidang ke jingku bah, blame saya rabi, ba naga ke school, kin sami bon, ki missionary, ki break, be jam, ke be blay, ki ba scan ke jingai. Any ro ayu sukre. Nakhi ke ni na apa? Ki